Been waiting all year, and here's where I land. On center stage with you. All eyes where you stand. It's been a long year. Now I don't want to end. We're catching dreams here. Bueno, estamos aquí reunidos para repartir castañas. É o último ano, nada, estamos moi emocionados, bueno, algo máis que outro. É algo precioso poder chegar a cuarto e estar aquí nesta mesa repartindo castañas, porque cando eu cheguei aquí, en primeiro de eso, cando os maiores estaban aquí repartindo castañas, eu estaba na clase, estudiando. E agora que estou en cuarto podo repartir castañas honradamente. Nos encanta repartir castañas. Placa. Es que estamos moi contentas porque por fin estamos en cuarto para repartir castañas, a verdad. Que tiñamos ganas, sempre estábamos nós aquí para collelas, pero este ano dámolas. É a verdade que nos fai bastante ilusión, porque sempre estuvemos mirando como facían os maiores, e pois este ano agora son a seguir os maiores. Estamos montando aquí a mesa para o agosto, para que haxa algo de musicote por aquí, home. Vai a ser que este isto moi aburrido. E agregar ao que dixo Alex, simplemente que todo saia ben. Bueno, aquí estamos un ano máis en Rois, celebrando o Magosto. Este ano cambiamos un pouco a ubicación para o alumnado de secundaria e de primaria e esperamos seguir continuando con esta bonita tradición gastronómica, festiva y lúdica. I think this is a wonderful celebration. I think it's a great tradition. It's very quaint. It's very nice to see everybody coming together and eating good food and playing games and listening to good music. We don't really have anything very similar in the United States. Maybe we make a bonfire sometimes and roast some marshmallows, but chestnuts are not very common, or empanada either. But it's really great to see everybody coming together and enjoying what is the fall and starting into the winter. I'm glad to be here. El lanzar os globos. Ay, no, que no te quiero bajar. Yo por lo blanco. Venga, Daira, venga, Daira. Você quer postar o que foi mandado ou não? Como é que ela? Tá. Miro que está Vamos, Lorena. Así.
Vamos. En serio. Vete para atrás. Flavia. Damos ya, colocamos ya. Para la derecha, volvemos a partir, ¿va? 1, 2, 3. Has de cantar, que tirar moitos, has de cantar. Has de cantar, que tirar moitos, has de cantar. Cambio, has de cantar, que tirar moitos, has de cantar. Has de cantar. Os demais non poden moverse, entendido? Se non é imposible. Aleluya. Carlos. A ver. A ver, adelante. Amai. Non hai máis, si te hai. No. Ay, no, aquí más adiante. Ahí. Ah, encontraste esas castañas. Yo encontré yo. Aquí no veo. Ben, Pablo. Podemos unha castaña que temos que intentar metela na boca, vale? A quen lle gustan as castañas? A mí. E o chocolate? A mí. Me das unha? Ah, gracias. Estas castañas na parrasquilla, pero fixeron buratos. Eso é o que teño. Eso sí.
ver, que fixeches hoxe? Moitos xogos. A ver, xogar a que? A lanzar euritos aos lobos, a pasar a castaña ca cuchara. Tamén comimos castañas. E tamén a xogos tradicionais e a papar. E a comer castañas. A bomba. E a moitas cousas máis a comer. A bomba. A explotar globos como erizos. E a pasar a levar unha castaña arriba da cabeza. Hasta que le van a castaña na cabeza e llevarla a la castaña y girar a ver quién ganaba. O de pasar a cuchara ca castaña. A ver, a casar, fue caso a mí. ¿Cómo vamos a hacer caso? Jessica, xa. Encantounos repartir castañas, comemos máis das que repartimos, pero estuvo moi ben, a verdad. Non teño nada máis que aportar, a verdad.